mu gitondo cyo kuri uwa mbere tariki ya 11 z'ukwa gatatu uyu mwaka wa 2024 mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama ku ishami ry'ikigo cy'umuryango LWTVET Center. Uyu muryango udahanira inyungu wateranije urubyiruko rusaga 150 rwiganjemo abangavu baturuka mu karere ka Kicukiro bahuye n'urururane rw'ibibazo bitandukanye harimo guterwa inda zitateganyijwe, amakimbirane yo mu miryango ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye byugarije urubyiruko. Aha uru rubyiruko rwagaragarijwe amahirwe agihari yo kuba rwabasha kugera ku ndoto zarwo binyuze mu masomo y'imyuga n'ubumenyingiro bakiriwe n'uyu muryango wa LWD ufatanye na YWCA nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'umuryango wa LWD Bwana Mwiseneza Jean Claude. Nitwa Mwiseneza Jean Claude, abandi umuyobozi w'umuryango LWD Land Work Develop. Uyu munsi rero twahurije ababangavu urubyiruko hano bagera kuri 250 tugiye kwigisha umwuga w'ubudozi ndetse n'umwuga wo gutunganya imisatsi. Tukazaba tuzabigishiriza hano kuri ishami rya LWD mu karere ka Kicukiro. Iki gikorwa tugiye gukora ku bufatanye bwa YWCA binyuze mu mushinga witwa Igire Wiyubake uterwa inkunga na USAID. YWCA dusanzwe tugirana imikoranire kuva mu mwaka wa 2020 kugeza rero n'uyu munsi tukaba turimo kugenda twigisha abana cyane cyane urubyiruko rw'abangavu mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere. Bafite ibibazo bitandukanye, harimo abatiri mothers ndetse n'abandi bana bafite ibibazo by'umuryango, bafitanye amakimbirane n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo. Ubu rero tutangiye urugendo rw'amezi 6 rwo kwiga iyo myuga navuze haruguru, tukazayibafasha tubigishiriza kuri iyi seta yacu ya Kicukiro.